esta mambota ho? Ki Sabia, primary? o necessita mambota. Gosto mo mafapu early voting Western? dia Oh. 25, no? Lo, laku early voting, pas ko guaha kalan ultrasound na botason. Yeah. Ko, afa ko mekilingan na mafapu early voting. Kasi sini be fambota gilaw jo. Like, afa ko mekilingan, Yeah. like, uh, Yeah. ko is primary? Tasasangan? Hmm. Nana, no? Is primary? Yes, yes. Who estigate in primary. Right. Yeah, pues, yeah, Fernand Debi, yeah, nangan sa betugi no sa bisita de pa be fambo. Oo. Kada oficinan mahot, zan giza Western, zan gi oficinan GEC. Uhungok gi oran fino sa moro pago na. Okan. Ada ofisinan majo dan giza Medyo. Westin, dan Mhm. giza apa sih? Apa sih? GEC? Oficinan GEC. Yeah. Ako. Mungkin no. Fanan gi GCIC building lo tigo siguro to Fanani ITC building. Okay. Ako. Hmm, So then. yeah. Okay, gagi oka. Okay. Oh, Ogo. bonito. Ogo. Enti be to guedzo. Después de este. Be fambota. Este. Mappot sa meggai na uh, Mm-hmm. meggai mamarentes-hu man malalago. Oh, really? Si, Gi un banda pari dos na banda. iban to tao meggai. Yeah. Okay. Uh, Logi bandan no, Demokratu? Then bandan Democrat Republican. dan Republican. Meggai na bandan Democrat. Okay. Yeah. Si Tunjo San Agustin, Mm. Prumimo, dan si Tatao, Primet Grado. Yeah. Wow. Apa sih? Si Josh lo quick. Prumimo Fernandes dan si Tatao lo quick. Lo bentigi headset grado, tagui. Sa type no si Josh. Oh, okay. Dan si Frank Bloss lo quick. Prumimo Fernandes dan si Tatao lo Sogo Fernandes. Kailan Mm. headset grado, mina 4 grado, tagui. Sogo. Yeah. Pues afa di putsi sogo. I know. Ay, dang. David di yung tota no ifamilya mo. E di lie. Yeah. Ilagi isla. No. Dahil na guaha kandidåtu ni man hoben ha or ni hoben ha. Um, well, can not hoben. Let's see. Um, Hi, Hazin Anya. Ollie, who's our friend? Oh, si Callan, si Kadzen, Paris, Zahu, and Nana Girl. Sa, yeah, ginan, like, at Saigwagwi, then si Ollie, gi Yoji, then ginan Edu, senior the ina Donkulana Kurson, Donkulana Kursonia, Puritano, Zani Tinano. Aire, yeah, lugaha hinasso-mu pari kandidåtu lo tisinyo bota. Mappot. Mappot para hamzu. Meggai gigi sa Guam. Ja, be verso esti. Pudi i mumaga'låhi pat mumaga'håga, no? Mm-hmm. Dengan gohan haji pun bota.
Zahu si Sabina Perez. Then And si Zahu si Therese Terlahi Loquilo Zahu costumbre niya si Sabina sa guy mamala ko para qual like Zahu na costumbre para kandidåtu sa um you know engin malago how falago para senador pat mumaga'håga like you know as kalan the expectation is ikustumbremu i kalani politician no mm, lo engin Thai Thai Bani Tata Bani Dosu Thai Bani Dosu how Thai Bani Dosa how tingin umit dia, Zengin Hafa umit di, you're humble. oh Zengin umit di how plus I tsetso mo ha ni una sepi para um for your campaign, right? Like your recent actions, your recent voting, hafo zamu, hafo and togi. Like what do you stand for? Um like tisinya Ako, mm, ako un gigi. What do you stand for? hafo and togigi, Ako un gigi. Yeah. togigi. Togigi. Oo. Yeah, sa tisinyo and rely gikustumbran mo. No? Like you can't rely on your charisma when you don't have that Di sino un angok ko mm, i gustumbran i mo. customer mo, no? I Mm-hmm. Mm-hmm. Then para ko, like ang goku and on a klase and on a tao. That's yeah, si Sabina, si Sabina, like tunas I hinanaw niya or like tunas I hinanggan niya. tapos biza i gadzumo. Oo, I segundo maga'håga. Then look, Zahu si Therese lo. Mas Zahu si Sabina. Zahago? Ko debiun bota si tiumo. Gimana gahit dikit sino lo fananti be agagwat. Uh, fanan be bota lo si Teresa dan si Mm-hmm. Mm-hmm. yes. Yeah. Biza mo uh, kalan man mumumusya or mumumusya no para i Tao tau tao. Mm-hmm. kalan siya masu angok ko Mm-hmm. para uso i minaulik no. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Apa mas sinusangan? Hmm. Yeah, dahil siya kalan mas no. Mas umaadza na ihinanggan niya dyan Joko. Mm-hmm. Give na ba? Tapos, kanan be botas siya. Kapag tipo maegesti imantiuho. Ay, de, but So, yeah, Zafesti. Pwede imantiuho na siya, pues. Malag niya pa be bota ititiuho, no? okay. Yeah. Yeah, afesti mas sinusangan. Hmm. Gua nahuli si Teresa, no? Gi inik nun taw-taw.
gi Okay. ginen dot, no? Uh, pues maulik, no? Maulik Mhm. adun nahuli igwi no sa nagpi-interesaw gwi no gi Mhm. sitwasyon ta Mhm. sa hapagat ham bakwi I Pocket? hami she advised us, right? Oh. Mm. Pero hapagat ham bakwi ni man gayi na, istigi man huhujung gini di legislatura uh, edzigi sitwasyon ta gwini gi tano ta istigi sina tao to man hoholum no dan istigi malago niya no mafafahan ni tano ta mas pipia istisiya na pinaotso dyan edusya pues huango kugwi no sa kalan Mhm. eftung ni sitwasyon ta Mhm. Mhm. Yeah. na uh, gimana gawar usyantin na mas isti uh, malago para upertehi idilitsota ni man Mhm. Mhm. ni man tau tau tono Mhm. mas Mhm. Mhm. Oo. Yeah. u agradeci Mhm. kumalo kalan usyantin na kalan iman sen interesaw no Mhm. edusya na Mhm. Mhm. I diretsota like ti I mas takkilo na asunto para siya yeah ipumalo. Yeah. yeah pues you know Yeah. yung sa na man para siya naman para siya no Mhm. Mhm. sempre Mhm. interesaw no Oo. edusya na asunto lo Mhm. dyan priority Mhm. Mhm. so Oo. fanan din na si Teresa Goff interesaw Goff Mhm. Mhm. you know agway za Mhm. itaw-taw niya Mhm. dan itano niya za fanan Mhm. gwi za mas kalang Mhm. siya na ti vanidosa na taw-taw Mhm. Mhm. Yeah. no? Ti Mhm. uh, tunas no quick customer niya Mhm. Tapos, Mhm. tawa no Mm. Gita hågu håfa I dos patras na mas takkilo na asunto para kinalamtin sa moro, kinalamtin Guam. no maulay ka dyan na finaisin din na imo takkilo na asunto para hita um, itiningo no Mm. i costumbre i hinengi Mm. idigi mas takkilo para go sa zenggen taza pues taza kutrota no taza tiningota taza lengguahita pues taza hit Mhm. no Mhm. Yeah. Mm. um, ya sa sina sina hit man gofriku sina hit man man gefsaga lo zenggen malingo na kultura pues esta timan somore no pues upopolo estigi inituhon Yeah. i kultura idigi mas takkilo para go Mm. ididi tota no i Mm. hinengeta i hiningota Mm. i costumbreta idigi finenena para go Yeah. no sa izota identity Mhm. da kada auto no debi ha identity Mhm. kada da zengin melingwe no pues todo hit Mhm. iminadosi ekonomia sa tayo necesita na sumutsu tayo necesita esta man esta man modunit ni maulik na linala no ni aircon dan ni You paved roads. ni talan dan todo eso sí pues necesita lo que eso no Mhm. dan um, ti bonito lo que jangen taza oportunidad wini but taza
uh, sa no infrastructure dan ito siya ta necesita ito siya lokwit. Iminatres uh, panan sinatasangan safety, um, justice ito siya. Gwa problema gwini no giban dan amot giban dan uh, uh, gwa ha ofesti. Gwa problema gwini tagwigi otro siya na lugar lokwi gwa ha pinino no gwa ha sinaki dan ito siya na klase. Kasi debi di i gobyerno lokwi ah, para u defendi itaw-taw, no? Para u protehi itaw-taw kontra ipumalo na taw-taw, no? Festi. Basta sige, yeah, sinatasangan na dyan. Itiningota dyan ni Costumbreta como mansamoro na taw-taw. Dani diritsota lokwi. Iput si hita para in uh, para in gobyerna esti na tono, no? Todo el tiempo. Itanim sa tanota esti, no? Kasi sige Paraguay di mas importante. Kasi mina dos i ekonomia, jadi mina tres i justicia Paraguay. Håfa hinasso-mu put i fino niya i mumaga'håga para mumaga'låhi. Paraguay, or por ejemplo, ko hinasso-mu na debi like ta not sedi or allow itaw-taw ni sinya fumino chamoru ha pet like pet Para koma umaga, engen engen malago itaw-taw falago i malago, magahag malago. Yeah. um para magahag pet magalåhi Debi di ko ulaksi debi fimino. Håfa hinasso-mu. Inasok ko na hunggan. Mhm. Hello. Yeah. Inasok ko na hunggan lo. Pag ako na deal breaker. Sa na meggai legislatura ti manlaksi. Menurut sa moro. Sa para ko tinis sa sorry gitsetsu niya kada dia. Para ulaksi ki fino sa moro lo. Kumbigi gimana ga, lagi la kuno jangan edzigi ifine ni na doko priority no pues sempre importante sempre preciso um ya giminagahe meleknya na matsotsugi todo gi gobyerno gi finot samur no sa lo untung wa i sitwasyon ta papa Estados Unidos no territory dan guados gwini na official na lengguahi fino English and fino samuro dan giminagahit kalan simbolika i nagaigit fino samuro como official na lengguahi gwini Paraguay i mumaga'håga or masaya haji gumahilui tanota. Like Debbie had um quintus ha fuminut samoru or hafi finut samoru logi sina gi legislatura hinasoko na siya ni ma representa i toru i taw-taw ta
toru tautau kita guahan, pues malaka engin, man man na tautau chukis ki legislatura lo guaha Clint Rigel ki mapos niya na legislatura lo. Then, guaha sesu guaha tautau Filipinas, no, Paraguay, like y legislatura, senior um, representa like makeup or like toru tautau manyasaga kita Guam lo mumaga'håga pari mumaga'låhi like kita Guam denansi or magat na kalan hafe like pari fushat na lengguahi that it's symbolic ka. symbolic hat. Yeah, maganda now low. Engin malago Paraguay, engin malago how Madak Fumino Samoro like Guaha or Tamanon song and like it just takes like 2 to 3 years of commitment. But senior how then edzu, edzu na anuk minalagot mo pari tau mo. Za para hågu, sa Paraguay kala nesta usang estilo. Paraguay jangan malago how, mumaga'låhi pat mumaga'håga, debi diun tamur. Paraguay. Afamon. Yes. Yeah. Yeah. Afasti. Yeah. Yeah, Kon hunguki ihinasonya si Professor Gerard Schwab ki testimony agi public hearing and I I haproponi si senador para sedi torui tautau ni meggai gigi like the voters list for the plebiscite, the plebiscite. Elect niya si Professor Gerard Schwab na mungkin sinya ta botluha ilista baan niha toru tamoru dan syempre ta seri siya para umabota ki pero plebiscite. Dan lokwe masaya hadzi umedak fuminut samoru sinya enona tautau habota lokwe. malago para utufong maisa go, Munga. Hunggan. Ya, Paraguay jangan tit samoro para kejo jangan nuntungo fuminat samoro. Ya. Mau like naun tungo sudos mau sih naun exact lo. Samoro pasti. Gimana ga, usantina ti diretomo para un boca, no? Yeah, Hoffa Masuseri.